Atho cia mwanya ni gucoka na ngikorwo ndu subscribe te, make sure ni ura subscribe na ngikorwo ni subscribe te, thengiu muno. Andu makoretwo magiceneneka ati Karen Nyamu is expecting mwana wake wa kana, na riu ni acoketie ndeto ici na ni ngukorwo ngicitengemania hau thutha-ini. No reke nyambe ngumenyithie Karen Nyamu so far ari na ciana ithatu, igiri hamwe na Samido, kahena kairetu, na Samido ni ithe wa ciana ithano, na kwahota kuhotekana ni agukorwo agitwo baba rita ria gatandatu, agikorwo ndumiriri ino Karen Nyamu arekereirie ni agwitikirika. Karen Nyamu arekereirie mbica ino na akorwo akiandika akiuga lisemwalo lipo na kama halipo basi ni kushiba, na akorwo agitheka akiuga wewe Mungu, na akorwo agithie na mbere na kuandika caption ige akiuga I don't care who is praying against you, you are still going to win, type amen. Ni athiete na mbere kuandika, na andu ni maitururukite hau comment section ini. Esther G akiuga you are pregnant or could be, I love you guts. Gath Oni akiuga uyu dem ako kitu 35 years and below na ameachieve a lot, definition ya kujituma. Joki mware wa Kagwe akiuga this lady I just love you darling, if it's true all the best darling. I told my friends I'm waiting that month together with Samido, 4 kids are good for you. Kuri aria makoretwo magikinya kuria kwa nenda ciake na magakorwo makiroraga video Karen Nyamu na postete ica ikuhi akiinia nyunjuri wake, na makorwo makioya screenshots cia video iyo magicishare ta ici makiuga ati somehow ni ironania ati muhiki uyu ahota gukorwo ari murito. Maige ni maretio na akiagakorwo agicokia, na agikorwo ni ma otoria ugite kama halipo basi ni kushiba, na maugaga ri gukinya handu ni ria njagia gutenguo, koguo no nginya turita ukwo tutigocitenderithia makiria. Tuonane in our next video, na make sure ni urage subscribe. Goko ni gwa Gikuyu Community News, make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia, gwake atia na gwatuka atia.